Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Овде сме во Белград, срцето на Србија. Мирно е засега, нема протести, барем нема најавено. Ние сме, како и да е, не е ова политичко интервју, ние сме во или пред Југословенското драмско позориште. Имаме еден фантастичен гостин. Бард на југословенското глумиште Војислав Воја Брајовиќ. Мислам дека не требаат посебни најави, посебна најава за него, неговата приказна секако во две продолженија во Мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас, одиме и се наоѓаме со Брајовиќ. Ова е тој лик. А добро, ево колку е сати, Недостигло. Моје почитување. Како сте ми? Добро е. А? Добре, Може едно хвала. интервју да направиме. Пробаќемо. Неверојатен. Тихи, како да кажам, тихи или кој што сака Ајде. од вашата богата Да. биографија. Ајде. Изволите. Ајде си ви. Ich kann heute Abend nicht kommen. Das musst du verstehen. Nein, es geht wirklich nicht. Ich kann nicht. Halt! Die Papiere. Die Papiere? Космополит. Човек кој што ретко доаѓа во Македонија, но ја сака Македонија. Последен пат бевте во промоцијата на биографијата на Унковски. Слободан Унковскog, да. Унковски. Прво да ја прашам. Од драгог колеге, пријателя, друга, више него друга и више него колеге. Како сте? Това je bilo, ja mislim, sa Brankom Cvejićem, gde pre korone, otprilike smo bili. A Unko i ja smo i klasići sa Fakulteta dramskih umetnosti i uradili zajedno možda najznačajnije pozorišne predstave u jednom prošlom životu. I ne mislim samo na ovaj prošli život koji se zvao Jugoslavija, nego i na zaista, koliko je na meni da sudim, jedan pozorišni kvalitet u evropskom smislu. Tu je još bio i naravno i Dejan Mijač, ali Unko i ja smo radili takve naslove
kao što je recimo Hrvatski Faust, Pozorišne iluzije, Bure Baruta, mislim, Bura Šekspirova i tako. A počeli smo već na akademiji, već na fakultetu. I kako smo počeli, valjda ćemo tako i da završimo. Ima vreme još za Ne, što se tiče vremena, volim da kažem, moje vreme tek prolazi. Pitanje je koliko ima vremena, ali svejedno. Но знаете што е во сето ова што го говорите многу убаво, што можеби за мене, веројатно и мојата генерација, помладите генерации не. Јас, например, имам исклучителна чест сега, кога седам вака и разговарам со вас, затоа што јас како клинец сум ве гледал на телевизија. Сум почнал од она улога на Тихи во Пишаните. Тоа е една серија која остави еден страшен белик. Вие претходно ги споменувавте Сункос и тоа ни е представи во кој што сте играле. Тоа повеќе ве во која смисла може би веќе ви се смачени овие интервјуа, но од друга страна е убаво малку да ги подсетиме младите дека некогаш што се работело. Колку било понапред се. Pazite, prvo mi kad smo počeli da razgovaramo, ja sedim na ovu stolicu i uvek razmišljam o tome koja je razlika među zubarske stolice i ove stolice. Kod zubara boli vas onda kad ste na njoj, a na ovoj stolici postoji mogućnost da vas zaboli nešto posle sedenja. Uvek vodim računa prvo šta me pitate, šta da odgovorim na takve stvari. Da li ću odgovoriti ono što mislim ili ću odgovoriti nešto što bi drugi voljeli da čuje. I kad ste mi to govorili, recimo, moram da se vratim na pitanje ljubav prema Makedoniji i nadam se ljubav koju ja imam prema Makedoniji, da i ona ima prema meni. Apsolutno. Mi smo voleli da igramo u Makedoniji pozorišne predstave. To nam je bilo tako značajno, znate. I uvek smo tako primani kao tako dragi i željni gosti koji dolaze. Da li je to bilo Skoplje, da li je to bilo Bitolj, da li je to bilo Ohrid, ali smo se osjećali kao donosioci nekog dara svojim dragim prijateljima. I kad ste pomenuli taj vaš odnos prema serijama koje smo mi radili u ono vreme tog prošlog života ili nekog sveta koji se zvao Jugoslavija. A evo, mi smo sada u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja mislim da je to možda jedino ime koje ima nešto, taj predznak Jugoslovensko. Da, bilo je poranešno Jugoslovenska republika Makedonija. Da. Jugoslovenska. Jugopetrol, već ne znam šta. Ali mislim da je Jugoslovensko ostalo uz velike borbe raznoraznih struja da se to ime skloni. Da se ukine Jugoslovensko dramsko. Ja ne znam zašto. Pa to je sada, zato kažem, govorim o ovoj stolici. Moram da pomenem raznorazne struje, raznorazne partije, raznorazne ideologije, bez ideologija koje samo žele nešto loše. Znate, čak i ti pokreti koji su bili za vreme Drugog svjetskog rata. Ajde da govorimo o jednom pokretu koji je doveo do toga da se i ova država koja sada mi sedimo zove Republika, jeli? Dakle, nije bila, drugčije se više nije mogla zvati. Posle tog rata, a čak suprotna neka strana toj ideologiji koja je stvorila Republiku, ta takozvana četnička, taj pokret je također bio za kralja i otadžbinu, dakle, opet za jednu zemlju koja se zvala Jugoslavija. Odakle sada taj, tako da kažem, velikosrpski, nacionalistički, kako god hoćete, poriv da se to zadrži u nekoj vrsti hegemonije, koja je dovela do tih tragičnih događaja 90-ih,
a mislim da se nismo izvukli iz njih do današnjega dana. Dakle, to je pitanje koje je teško zato što je jednostavno rešenje ne dovodi ni do čega. To rešenje o razbijanju jedne zajednice, to ne znači da treba da žalimo. Neka svako ima svoju kuću, ali žalimo za zajedništvo, za ljubavlju koju smo imali jedni prema drugima. Ja mislim da ako je bilo mržnji, a bilo je, a čime se to leči? Mislim, nego zajedništvo, nego razumevanje različitosti. Razumevanje da drugi imaju svoja viđenja. To se neka zove tolerancija, ne znam šta je. Ja ću to nazvati samo ljubavlju. Ja se izvinjavam, zakasnila sam. I na kraju da podvučem, oni koje sam imenovao u teškom su položaju. Biću otvoren. Vremena je ostalo veoma malo. Od vas očekujem da učinite sve što možete. Vi od mene možete očekivati dobru volju i maksimalnu objektivnost. Međutim, sentimentalnosti, gledanja kroz prste, bolećivosti, popustljivosti, familijarnosti neće biti. To od mene ne očekujte. A mogu li nešto da pitam? Sastanak je završen, gospođe. Pa znam, ali ja sam zakasnila pa nisam čula o čemu se radi. Žao mi je, treba biti tačan. Mene upravo čeka druga obaveza. Zahvaljujem što ste došli i što smo razgovarali otvoreno. Doviđenja. Imate li par minuta vremena za mene? Mislim, kada sam već došla. Žao mi je. Žurim zaista. А ако ја вратам малку назад, од првата улога до статусот кој што го имаме, кој што го имате денес. Тежок ли е, трнлив ли е тој пат? Вие сте еден исклучителен актер. Ние постановилиме Барт доаѓен на југословенското глумиште, кој како сака нека го свати. Колку е тежок патот на еден актер? Patod do uspeha. Kako da vam kažem, uvek se govori o tome da talenti ne propadaju, ali ako im ne daš šansu, nažalost, propašće. Ja sam imao tu privilegiju, sreću, da je u to vreme tvorac i ovog pozorišta, Bojan Stupica, prihvatao mlade, oberučke, samo je grabio da dovede što više mladih. Ja sam bio jedan od 17 takozvanih Bojanovih beba. Da. Imao sam 19 godina kada sam zaposlen. Ja sam rano pošao na fakultet i već na drugoj godini on tražio da se moj status ne bude stipendista, nego stažista. To mi se računa kao da sam zaposlen. I bilo je nas 17. A ostalo nas je, mislim, 3 živih. Od te mlade generacije, nažalost. Tako da kad vi mene pitate o tom putu, onda se ja setim oni koji nisu više na ovom putu na kojem sam ja. Dakle, Svetlana Bojković, Tone Laurenčić, Boro Stjepanić, koji je do duše prešao u atelje, zvala ga je Mira Trajlović i ja. Eto, to je taj put koji nam je zacrtao, koji nam je u stvari kaldrmisao, kako bi se rekao, popločao Bojan Stupica. I onda u to vreme se dešavalo neke, kako kažem, jedne besmislene u suštini stvari, teške, gorke. Došle do zabrane predstave kad su cvetale tikve u istom pozorištu, koje više nije to isto, ovo je izgorelo, ovo je novo. I to je koštalo napretka
ne samo pozorišne umetnosti, nego uopšte slobode u umetnosti u tadašnjoj to našem životu koji se zove Jugoslavije. I taj isti Bojan Stupica, po mom mišljenju, jednostavno posle pola godine nije preživeo to, on je umro sa 60 godina. Ali kasnije sam imao tu, eto, da tako kažem, opet u svom baksuzluku koji sam imao, sam strašno poboljevao, imao sam tuberkulozu, raznorazne komplikacije, padove, svašta i tako dalje. Vi? Da. Nisam znao. Ja sam pokretna medicinska enciklopedija. Ja kad bih vam pričao kakve sam sve bolesti imao, tu sam, ali nema veze, to je neka druga priča. Imao sam tu, eto da tako kažem, sreću da me je Aleksandar Đorđević, reditelj Otpisanih video kao mladog čoveka, koji će da nosi jednu seriju, tako ambiciozno. Takve serije se više ne mogu snimati zbog nedostatka i novca i tako. A onda sam upravo zbog te popularnosti koja je tako eksplodirala, da tako kažem, u celoj toj Jugoslaviji, prosto nisam imao posla. Ja zbog toga nisam imao posla. Zbog otpisanih? Da. Prosto su mislili, ja to mogu da razumem, eto, taj lik će navući priču na sebe, a ne na onu koju mi hoćemo da pričamo. I u pozorištu pogotovo nisam imao neke velike prilike. To su, eto, tako neke besmislene prepreke. A onda sam imao, tu, eto, situaciju da sa Unkom napravimo jednu, ja sam bio tada vršilac dužnosti upravnika, sticajem okolnosti, i onda smo napravili jednu genijalnu, veliku, veličanstvenu predstavu Hrvatski Faust Slobodana Šnajdera sa Slobodanom Vukovskim, sa velikom ekipom mladih glumaca, Miki Manojlović, Žarko Laušević, Aleksandar Berček i tako dalje. To je, recimo, meni nekako otvorilo apetit da se borim za sistem vrednosti. Tamo sam shvatao da u našoj profesiji, ali glumačkoj, pogotovo rediteljskoj, se teško može meriti sa bilo kakvim, recimo, standardom nekog kafedžije. I ta moja borba u tom vreme samoupravljanja je bila opredeljena ka tome, da taj sistem vrednosti se uspostavi, da se čovek ne stidi da kaže da je glumac, recimo, što je uvek voleo Zoran Radmilović, pa i Ljuba Tadić, da kažu da je govorio da je izvršilac glumačkih radova, a Ljuba Tadić je govorio da je službenik u pozorištu. И сега, кога го споменавте талентот, во оваа работа, во ова ваша работа, колку е важна дисциплината, колку е важен талентот? Ако знаеме дека актерите уживаат поприлично боемски живот. Veoma je važna disciplina, a opet je vrlo važna samosvest. Znate, imate ta neki izraz koji se zove kabotenstvo, tako da kao glumac ne prihvata tu vrstu discipline, to je bilo i česta nekad pojava, ali ja to hoću da tumačim slobodom. Dakle, glumac je, znate, glumac je glumac je glumac je glumac. I postoje glumci i glumci. Svaki čovjek može da bude glumac. Pa, svaki. Ja vama kažem, dobro, molim vas, hajde sada, dajte da ovaj razgovor počnemo sa smeškom. A vi se od nas smijete. A vi uopšte to ne osjećate potrebu da ti... Ne. Dakle, nije u tome. Pitanje gde je umetnost. Gluma je velika, značajna umetnost. Veliki broj glumaca to, recimo, ne zna, a jesu glumci, a ima veliki broj glumaca koji jednostavno nisu umetnici. Pa dobro,
to je, zato vam govorim koliko je to opet odgovorno sa ove stolice reći da nekoga, da se neko ne povredi. Знаете, прво оно што ми падна на памет, имам чувство дека сите нешто глумиме во државата. Некој глуми лудило, политичарите постојано глумат, Како да не. лажливци. Pogotovo što lažu maksimalno. Ne možete vi lagati, a da ne glumite to što lažete. Ali to nisu umetnici. To su jednostavno lažovi. Да, тоа е разлика. Тоа е Велика велика разлика е тоа. Imate dobre imitatore koji opet nisu baš, Глумци. ne, nisu sposobni da vas, kako kažem, duhovno uznemire. Da vas nečim nagrade, da vas nečim oplemene, da vas, recimo, bez obzira ili nasmeju ili rasplaču, da se vi sa njim identifikujete. Znate, ima ono što sam rekao, disciplina ili ne, ali svest i borba glumca za svoje mišljenje mora da postoji. Možda on ne dobije tu bitku, ali ako on ne razmišlja u svom smeru, ako ne razmišlja iz svoje ličnosti, kako on doživa taj lik, teško da će biti samo oruđe reditelja. Reditelj voli, svaki dobar reditelj voli tu vrstu sukoba. Opa, šta je ovo? Otkud znam? Carija na poternici. Znaš ko jedin može da ti skine poternicu? Znam. O, dobro veče. Koga sam ti dovela? Srećna slava. Hvala. Srećna slava, Vladane. Hvala, Nebojša. Nisam znao da si u Srbiji. Tu sam ja već nekoliko dana. Imam neke obaveze. Izvini, da sam znao, ja bi te lično zvao. Rada me ubedila. Rada zna da bude ubedljiva. Jel nam stigla čerka? Odavno. Ajde, izvolite, izvolite. Profesorka iz matematike i fizike neće da me propusti, gotovo. Ja sam imao 9 jedinica, recimo. Pa sam sve polagao. Moja razreda starešina me dovede me, recimo, kod profesorke istorije i kaže, ajde. Ali on kaže, neće ništa da odgovara. Pa kaže, evo sad neko odgovara. Ja kažem, dobro. Kaže ona, bitka na Sutjesci. Postavim mi pitanje, kažem, da. Pa, odgovaraj. Kažem, vidite, ja sam maturant Valjevske gimnazije. Moj otac je učestvovao u bitci na Sutjesci. Mene je sramota da bilo šta drugo kažem na to pitanje. Smatram da to pitanje ne može da se postavi jednom maturantu Valjevske gimnazije. To je uvredljivo. Jel vidiš šta mi on radi? Kaže, jel vidiš šta mi on radi? Tako. Da još i opiše mi, recimo, prelaznost. Ali ova iz matematike, fizike, nikad. I sad oni meni posle 20 godina, posle 30 godina mi priča taj moj profesor filozofije, šta se dešavalo na razrednom tom veću, ona neće da me pusti gotovo. I ovaj kaže, moja razredna starešina kaže, ali Nado, pusti ga čoveče, mislim. Ali on niš ne zna, ona je bila Hrvatica.